May usa ka pamilya sa ika. Nadugay na wala tagai o gigayon na magkaanak. Sa ilang pagdibusyon ni Senyor sa Antonio, kanunay nilang pinakamayo o ginapangamuyo na sila kasahan o anak. Sa ilang kinasingkasin o pinag-anay na pagpangamuyo, gidugo ang ilang pag-ampo. Nagkaanak sila, ug ang ilang palipay dili ikabayan. Sa paglabay sa adlaw, nagdakop ang ilang anak. Apan kami, dili makakita. Ang pamilya mapasalamaton gihapon ang Senyor Santo Niño ug kini ilang gipaila sa bata. Pamaagi sa kapa sa Santo Niño, ang bata na dili makakita makaila na kini ang balaang bata na si Senyor Santo Niño. Contingent number 2, Kalunasan Cultural Dance Troupe of Barangay Kalunasan.
Influence character. Ma, dili kini mao batang sa